Kunjani? Ngiyaphila Ezra, unjani wena? Ngikhuluma lo bani la? Ngikhuluma lo Shyleen Ndlovu. Shyleen Ndlovu, ngiyakubona lapha edorobheni kwenzakalani uhamba khathesi njana kukhanya ke umkhuhlane usubhahile lo. Ezra kunzima la. Sesitshonele izihlobo kakhulu abangane. Bayaphela ngalo mkhuhlane oqeda abantu. Ende kunzima. Abantu kufanele sizivikele, sihlale ezindlini, singahlangani kakhulu ebantwini abaningi. Ukuthi la uzivikele abantu balendlini. Okay, wena wenzani empilweni? Mina ngenza okuthumela imali eGoli. Uthumela imali isuka eZimbabwe seGoli? Isuka both sides. Okay. Bakhona bethumela besise eGoli, bakhona bathumela from Namibia, from South Africa besisa ngapha. So umsebenzi engiwenzayo enginceda abantu ngakho. Lehlobo babe bethumezela abantwana babo, ifamily lapha, so silokuba siza kakhulu. So kathi isikhathi lesi seCOVD kunje uwenza njani? Khathesi mina kimi kulula ngani ngoba silama queues. Umuntu uyabuya alande hlangana eTown, ngimnike cause ngihlala eTown nje. So ngoba into engibonile lapha ngibona abantu belayinile kakhulu kuba omkhulu wesinye belayinile izimali la. Sengilawa vela ama-customer abalekela imkhulu because bathi iqueue yangikhona bathina besebethatha umkhuhlane lula ngokuminyana kwabo. Babe beminyene kuqueue kuba omkhulu kuba Western Union. Ngiyazibuza ukuthi abantu kuyini okuba bayenza behluleke ukuthi I think lathi yitho kufanele ukuthi sibasize njengoba njalo la usufikile phezulu ukuthi sisize abanye abantu amanye ama-families aseGoli ase-UK ukuthi abantu be-avoid i-queue because thina sila i-queue umuntu uyabe ethathele imali akahambe engala-queue. Nikana libabili kulabantu abaningi eduze. Hayi kuyabe kuyimi la ilanda imali yakhe kuphela sokukwanile. So iqale nini ibhizinisi wayiqala njani ukuthela? Ibhizinisi lengaqalisa nje kancane kade sesile 3 years niyenza ngikaze ngibe lama-customer amala labathumelayo kimi, so ilokhu kuqhubeka isiya phambili. So tholakala ngapho ngabe kudinga abantu? Ngabe ngidinga ngitholakala ku-0778 53 970 0778 53 970 ngoBulawayo hlala eTown. Uma undinga satholakala eTown, and then sesikhuluma-ke ku-app ukuthi sihlangana ngaphi lapho ukuthola khona imali lapho office yangikhona iseTown. So umsebenzi wenza so lokhu konke lokhu kubuye ngenxa yokuthi basolama lockdown ecorona le senze ukuthi abantu belula kubo. Yes, abantu belula kakhulu kubo ngoba abanye kulabantu abadala kuba nzima abanye ukuthi benjani bengene. Kulabanye futhi ukuthi umuntu uyathumela ama-parents akhe, umuntu kakwanisa ukuhamba, umuntu usekhaya sakwanisa ukuthi simthumele living ngekho cash. So abantu abase-South Africa nxa bekulalele so ukuthi baxhumane la abantu be-South Africa lingayesabi. Okunye ukwenza kuyini phandla lokho? Okunye ngikwenza ngiyathengisa iCOBRA i-step 1. ngeCOBRA i-step 1 I think abanye ngomama basazi silula ngani ngoba sona asi-need ukushayinwa, just apply it. Sayenza kuma-floors onke, all type of floors. Uyakupheka futhi? Mahoteni angipheki ngiyayodwa eGoli. So sengilawa ama-customer iBulawayo yimi engiyibambile. Okay. iCOBRA le step 1. Right. Okay. So ku-Facebook utholakala? Ku-Facebook ngatholakala ku-shyleen@gmail.com. Email ya? Email. Yeah. Ngitholakala ku-Facebook Shyleen Ndlovu, ngadinga uShyleen Ndlovu vele yahle ngithole. KoBulawayo. KoBulawayo. Siyabona.